Kull min jgħaddi mill-entratura tal-belt jista' jinnota l-iskultura żiemel. Żiemel mingħajr litra L tal-aħħar u mingħajr siq minnhom. Proġett li għamel parti mill-Viva, il-Valletta International Arts Festival 2014. Tkellimna mal-artist Austin Camilleri. Għalli interessanti li kulħadd qed jistaqsi fuq xi ħaġa li mhix hemm. Fuq assenza minn fuq preżenza. U ironikament jien ħdimt fuq xi ħaġa li qiegħda moħbija. Min barra żiemel il-proġetti Power Exchange ta' JP Azzopardi u Michael Camilleri kif ukoll Genesis ta' Victor Aġus qed jimmarkaw il-ftuħ tal-festival. Austin Camilleri spjega li żiemel jissimbolizza verità mistura, verità mitlufa bejn l-aspirazzjoni, il-perfezzjoni u l-għażla. Iż-żiemel mhux biss huwa dak li qed iżomm il-bniedem ta' poter imma wkoll li jmexxih il qudiem. It-tlet saqajn jew inkella siq nieqsa awtomatikament jiġbdu l-attenzjoni. Hemm ħaġa wkoll interessanti naħseb jien li huwa prekarju ħafna kif inhu fuq tliet saqajn. Ma nafux iktar b'saħħtu jew inqas b'saħħtu. Issa sta għalikom. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonici qal li l-opportunitajiet li qed toħloq Viva għal kollaborazzjonijiet internazzjonali huma wkoll sinjal tajjeb ħafna l-futur professjonali tal-artisti lokali kollha. Ikkonfermat dan magħna l-video artist Ingliża Michelle Williams-Gamaker. It's exciting to think that a festival like Viva is here now and that you have the cultural city in 2018 in Europe. This place is like going up and up, right? So I have the feeling that it's not my last time on Malta. I really get a very good sense, and if I can make some more contributions here, I'd love to. Viva jinkludi għad kbir ta' avvenimenti bejn l-1 u s-7 ta' Settembru. Ħafna mill-esibizzjonijiet se jkunu bxejn għal pubbliku tul Settembru kollu. Il-wirjiet se jsiru fiċ-ċentru għal kreattività tal-Kavallir ta' San Ġagbu, Heritage Malta, Pjazza Teatru Rjal u l-Mużew Nazzjonali tal-Arti.